Inner line permit CHATNARE HAIDUNA political mileage Loubagi Mahutta ground level dagi Thabak Oina Touba Mathou Tai HAINA MP BIMOL AKOIJAM na PHONGDOKKHRE Sapam Robin Hood na laikidaba chahi tara farakpaga mari leinana chahi khudingi ningsing thauram pangthoktuna lakpagong ngasisu awa chingda kumon pangthokhibaga mari leinana MP AKOIJAM BIMOL na PHONGDOKPADA yamna civilized oiba mawongda leibak asi yengba ama changi saisu su tektaba linchu siba mawongda hotnaba tangai fade leidiba manipur gi demographic threat asida political mileage Loubagi wahanthok leiti haina PHONGDOKKHRE Polit NRC update tawera na tarin NRC simoina even prime samori ko pandi haini na tak chala de reservation lai do to call it by any other name kong maning am ta ko duga foreigner na kana no citizen na kana no citizen se khai ko the process am di to ko yaro duga sida na kana mu pattern of population growth se kamai taw ko se pot ama chawom le aina sigi constant awareness am ko chang na sunna magi le hi la kudana na mana le hi da sagona rebo concern ko gi demographic concern le ne natra na demographic concern che ko constantly remind taw amarom na aina emphasis am taw zeriba na taxi khasi yaw wala regla shwa wala pa ki khan ni se to wala na sing si moi se symbol ni blood nauring ai da marai ba khanba ma fu ki khanbe wa khalun chen ba se angang sing se su moi gu mi ma su na lai ba se ki importance aduna ne aina help to one of the important site aina pick up to se ma se to ra ga to so ko na ma se lai ka ring ai se cha de lai da bu gi tribute to the constantly the demographic threat nature of our demographic profile of the state and again foreigner changela ko